الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ميادو موضوع كي ورم مهم موضوع ميادو أخوان تكمل أدبتا على من එබ්බේක නෙබ්බේක මිබාවා ගුළුන්ත බේවුම්ගේ අදප්තක අලොනුමෙන්ගේ දීනුග අලොනුමෙන් බෙදුමන් කඩලුවාෆවා මිංගඩුත අලොනුමෙන් එක්වරිවා එක්වරින් අලොනුමෙන් එබේක එකුගා ගුළුම්බාවා වාක දක්කා බද්දලුවේ ෆෙනි දෙනවේ උලේ මීඋන්නකි ඒ වරම් මුහිම් උබයි එහෙනි මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරන්නේ අර්රජුලු අලා දීනි ඛලීලිහි මීහා වනි ඒනාගේ ඛලීලුන්ගේ ඒනාගේ මිතුරුන්ගේ දීනුගේ මතීගේ මිතා දීන බස් ෆුලුගේ මුරාදකි ඒනා උලේ ගොතෙක්ගේ මතීගේ ෆල් යන්දුර අහදුකුම් මන් යුඛාලිල් ෆයිතියබා මියතරෙන් මීහකු ඒනා එකුවරිවේ උලේ මීහුන්නකි මංගලෝ හේව බයතෝ බදාෂේ එම්මිම මීහා නොත තිමා එබේක බද්දලුවේ එක්වරිවේ ෆෙනිදෙනිවේ එකීගා වගුත හේතු කරා මීහුන්ගේ ගොත තිමා ලෙඹේනේ තිමා එගොත්තක තිමාගේ මිසාජු බදල්වානේ මිස් මිහුන්න එකුගා උලෙවේ ගොවවාන නොබෙත ხොන් නිකම් විස්නවඩන්නවා අලොන්මෙන්ගේ මී ජුවානුන්ගේ තෙරේගා එම්මෙ බොඩ කුරමති වෆාවෙන් එ වබායකි මස්තුවාතකතිගේ වබා ගින ෆාර මස්තුවාතකතිගේ තෙරේ زمانون ودگندنی نوبا اکویرینگ سببون اینون اب سببنو امیون اختیار کرا اکویرینگ سببون اکویرینگ مجلس توگا ام مجلس کرا مندایروگا وان کدکنتی بیروگا کافی بونتی بیروگا افت بیانو دا عمل تک تعارف ادی ام فون එකමුග තෙරිය එමියක වෙට්ටිගෙන්දේ එම්මිම හගීගතුගා වෙස් තිබා හෝදා එක්වරියකි රංගලු මිහෙතෝ බලංජේ අදි දන්නජේ කමෙන් ඒ එමියගේ එක්වරින්ගේ ගොතුගේ එමියක එක්වරින් උලේ ගොතක ෂේ තිමන්න සුලේනේ බයි මියුම් බුනේ තිමන් එමිහුන්න කොළුනස එමිහුන් උලේ හා ගොතක නූලෙමේ එමිහුන් කුරා කංකම තිමන නුස් කුරානමේ එකමක හගීගතකි නේගි මඩුමඩුන් ගොස් දිවේ බව මුනාෆදෙන් අහිවක කාජහි අහිවක ෆාවනේ මුනාෆදෙන් එමිහුන්ගේ ගොත තිමා බදල්වගෙන් දාන එම් වීම අබූ සයිද් අල් ඛුදරි රදියල්ලාහු අන්හුගේ أريهم رواية من النبي صلى الله عليه وسلم حديث كونني لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي تبا مؤمنك منوي تبا کے صاحب کم گن ہدا شکر کم گا مؤمنك ہداش ادي تبا کے کعبہ تکتی تقوا وری ہیو دفع میہم منوي کعبہ کم گن ہدا ش بھائی تبا کے کیومگے میزمتی سفرا فلوفیدوا بکی مؤمن الله بروتوا تقوا ور علون کم گا ہداش ඒ තිබා එමිහුන්ගේ ගොතුගේ මතීගා හුරගෙන් තිබා වෙස එමිහුන්න තබාම මියක බානේ තිබේ තිබාගේ දීන රක්කාතරි තිබාගේ එමිහුන්ගේ සබම් තිබාය දී මතීගා සාබිතු වෙවේ එක්වරින්තකේ හොදාෂ අදි ලොබත අඛුන් එදුවහුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලාගේ හියා වහික මනෝ එව සියල නුවා ඛියාමත් දුවහුගා ආරුෂීගේ හියා වහිකන් දෙවවානේ hay baawatagge bayku wakamga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadis kurwafe ege tereng ebbayaki warajulun tahabba fillahi demiyaku allah taka edemiyun lobive ekuwerive ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi edemiyunge gulun gaim kurani allah taala ge taka edemiyun vi lobige macha adi edemiyun wakive gendaindu wakive gendani ves allah taala edemantaka emiyun vi lobige matiga vima lobete akhun නුබෑ එකුවරින් හෝදුමුන් එක්කිබාවුම නුබෑ නුලෆා රංගලුන් නෝ ගෝස් මීහුන්නා එකුගා නූල්ම දීම් නුහන බාරවලව කුර්ආන සුන්නතුන් එකමුගේ මච්ච දලීලු ලිබේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා වහී කරවනි වලා තජිදු කවුමන් لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الله شاء آخر دوان إيماوا ميهني الله إكلانge رسولaya දෙකොළවරිවා මීහුන්න ලෝභ කරා බයකු කමුගා වාති තිබා කලේගේ ෆානු නුදකේනේ වර එහෙ අලොන්මන්න වර මුහිම් මුබස්වල මියන්නනි එයි الله إكلانge රසූලයන් ඊමාම් වා මීස්තකුන් الله إكلانge රසූලයන් අදාවත් තරිවා බයකෝ තිමාමෙන්ගේ එම්මේ ගෑන් එක්වරින් කමුගේ නුහදානේ
mi waram bodan alon men samadwanje basule alon men ge terega alon mi huluifa mujtamaga غير muslimun na alon men muamala kuramu eba emi onna ko vyafar kuramu eba emi onna ko eki faadu ge guluntan alon men eba bam mekam ko alon men ge guluntan onna jen islami haddu ge terega ehmi ma alon men Allah ekada ge rasulaya nuruhe Allah ekada ge rasula sallallahu alaihi wasallam furasar kura islam deen de ke ruli ara ba ko alon men ge gap ba eka mu'mina ko nuhadana iman vi miha ko ena lobi kura ena ebekattaka gurwama beka bani ves ena fada mu'min takunna ehmi ma lobeta kun غير muslimun na alon men gulum bebies diinu ge haddu ge tere galon men gulum babum bana alon men emone gulum e gulum ki duniya vi gulum men alon men ge hagigi ekorinna ki alon men ge hagigi gap bay ki alon men na nasru de wagivira bay ki ei iman kamuge ahul werin kamuge hadanji hai Allah taala kirit quran ga wahi qur'an wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawa wa kana amru furto ati timan raskalange handuma kurum emege hi ghafil kurawwa fawa ati emege amil edun taka tabawa mihen adi emege kantattawga haddu fanala gosfawa nuba mihen ei kadege faanu kiyamam be wada ganna mihekam ga nohadasha emi ma na Allah subhanahu wa taala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahi kuran wala tuti kiyaman nugannashe man aghfalna qalbahu emege hittimangila bandu kurawwa an dhikrina timangila handuma kurumun ekiba wefawa mihaka kalefan tababe wada nuganna wash nima alugandu men ves ekuwerive meta danna mihun adi tibbas ves alon men ekuwerive wagutu heda kon ekiga alon ebeka ole beki Allah handuma kuruma eilahu zikru kurumun tiba ekkiba kora kahada bekkam ga veka hadagen nuwane namad wagutuga ebe amihun namadan nogos coffee mestoga kule dandutoga tibe ekuwerinna ekuga tiba ole nama tiba iswan efada mihaka miyadu tiba emihunna ko kulen urefa namadan es maadama yadan tibage hayatuge baaki wagutaki emihun namadu gadiga kule sakaraja coffee bon tibe mezuga tibawani emihunge leader ka ekankama dawatu di ekankama kharadu kuramiya katiba badwe gandane akhiruga emihunna vure boda magugelle ganda miya katiba mumuge biruweri kan ebe embi mama nabiya sallallahu alaihi wasallam heo langalo ekweriyaka nuba gos ekweriyake misadu jassabani حديث قرآن إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل مسك ونافخ قير هيو رانغلو صالح إكويريا كا نوبا غوس إكويريا كمثال كي أي مسك عطر ويكا سنت ويكا ميه كمثال أدي غوس إكويريا كمثال كي خمرو كيغا دي غيروما يدما ألفان روكورا ميه كمثال دين حديث قرآن فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا مير أطر ويكا ميهاكم ولا مير وستو أطر ويكا ميهاكم ولا نما تبا إغوتكي إنا ويكا أطرون تبا غنوي صدافانه نوتا إنا إيجا أطرون كله تبا ديوس فانه نوتا إمم مدومينو إنا إكوكا ولا كمتّكا تبا إنا كيباندوانه مير وهي ataruge was tiba duwane nota sampal ataru fule kun tiba was badalan dakkafane komme gotevies ataru vikka mi ka ko olena matiba fennani wes engeni wes mir was duwa ataru emme fauge sentu togo wahaka nama wes nafikhul kir giruma ro kurmattaka kamburuge ga giruma dama giruma fume alifa undun ro kura miha ge misalak fade kore gengule nama imma yuhzika thiyabak wa imma tajid rihan khabithan dibe bam bunafaden kamburuge wannanyam aliburan kamburuge wannanyam hadisul gamani egotaki egen buranda kanyakun tibage hedumun fasban tankolen andagem singadane nuata emme kudambinu ngena ko mole kamattaka tiba ngena ge gan duani nubawai ei gada hunu ga alfan ge karega masaka kurami jana madan illa fa hunnana mitage gotake e masakatu ge gos wa kanu mi bayan kurabani gos ekwerina ko ga ule nama vianu da wa ga dakka mi hunna ko ga ule nama mastuwa takati benu kura ekwerina ko ga ule nama tibaves tiba ngadu veni ewa kata tiba ngadu veni emi hun benu kura ichi ga wa ka tiba ngadu veni emi hun bala manzar to ge wa ka tiba emme fon hijjeni se kankama den tiba dani ves efada amal taka lobata khun gina zuwanun dina durwegen dani gos ekwerin ge sababu gina zuwanun
bid'ataka deenuga ne khurafatu getere dani gonse kweringe sababun alona me ramadan mahuge tangole korim baddalwe dive zuwanu geteren shi'i mazhabuge fikur getere gemi fohri zuwane ene wahaka dakkamun diyama alona enguni ena fikur tak gossa hori ena ge koringe sababun ka emme dobeta khum bay miunan hiwe gende timanna de munna kolona se miun buna echaka tabanuwana me timanna miun gabul ko raha kame gabul qur'ana me allah ge ramatun ehme sureidan ekam kai war nadir kame boda battari ena ule gotar heti bang ule veni dobeta akhun ikhtiyar kurumga ekwerin ikhtiyar kurumga riwayat akhlaqu ge matiga e akhunna muamala kuruma riwayat akhlaqu ge ahul verin alon men hoduma mikanka mangalon men samadu anje Abu Dharr radhiyallahu anhu gariyun riwayat gembe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis Quran ittaqillah haythu ma kunta wa atbi' sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan timavi komne tanegga tiba Allah taqwa verive ilahu birwati washe adi tiba faafe kuravi jira mahyo amale kurashe erunge faafa fuhevi gendane wa khaliqin nasa بخلق حسن ادي ميستا كنا ريبت اخلاق متيغا ريبت گتوغا معامله كراش وريها مناوس ريبت گتوغا معامله كراش وريها مناوس ريبت بهم ما كدكاش دونو با ميهنا کو نوله شادي پد ميهنا ويانو دا بستكم وا كدكاوس نوهداش එහෙම දේනුගා වර බොඩ රිවෙත අඛලාගා මනි මාරවලු වාෆා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරානි මා මින් ෂයින් අස්කලු ෆිල් මීසාන් ෆී මීසාන් අල් අබ්දිල් මුමිනි යවම අල් ඛියාමති මින් හුස්නිල් ඛුල්qi ව ඉන්න අල්ලාහ යුබ්ගිදුල් ෆාහිෂල් බදි ඛියාමත් දුවහුගා අමල්තවගේ තිලෆතුගා අල්ලාහ් තාලාගේ අසරතුගා එම්මෙ බුරදම් බොඩ අමලකි أي حسن الخلق ريبت يا خلاقه أدي هم كشون دون بع هديه ترواه كذاك ميها ذاك الله تعالى اللوبي وديكن إله كوفا وديكن نوى دون بع ميهون ذاك ميما لبت أخون alon men akhun ikhtiyar kurayruga ves ribati akhlaaqu ge matiga demiti be akhlaaqu rangalu mihun khiyaru kuranje eni efata bayka ekoga tiba ule namati be ngadiweni emihege kiben ribati muamalat taktiba fenigendan ebamihum Allah taala nahi kuravi gos basta Allah taala haram kurava fa basta ghiba bunuma deter jesum gewagata kamitiba ka evagata ke ngade niwen enno tiba ribati akhlaaq samal kan dudenama gos akhlaaq ge bayka ekotiba ishinde saboy kofiyak gos ekoga ule nama gina bagutu hedavegen dani mihunge maskewumuga ghiba bunumuga gos waakata dekkumuga viyanuda amal takkurumuga ehmema alonu men hoda ekuverinnaki heo rangalu baytto belum waram muhim tiba dimmatiga sabitu an edena manis emme muhimmi dini heo lafa rangalu ekwerin hodum ehmema ma nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis fulega wani miskita kan evve Allah taala ge zikruge majlisa kan evve e zikru tan adoha nama emi e majliha malaika bekalun haziruwane adi e majlihan anna mihun Allah taala faafa fussava devwane emi madawata khon e aikuga miyaduge darusa ewanka gulwala afinama efata heonafa mihunge terega tiba wanama tiba lembe mundane emihunge gota tiba ule mundane emihunge diinuge matiga tiba ngaduweni heo bastake vima gons ekuerin alonumen ikhtiyar ko genwan adi alonumenge ebone fa mihuna alonmenge darim ves nuba ekwerina ko ga ule nama ena ekamakun salamekko emihunna duru kuranjena nabiya sallallahu alaihi wasallam gariyoga sual korona mistakun emme gina suwaruge waddevani kon amalaka hediye hadis korabani taqwallahi wa husnul khuluq Allah taqwa berve ilawa birwati uma rivati akhlaqu ke sababunne mistakun emme gina suwaruge waddevani den අනකන් සුවල් කරවෙනි මිසකුන් එම්මගෙන නරකය වද්දවෙනි කි කොංගමක හෙදිහියේ හදිස් කරවනි අල් ෆම් වල් ෆර්ජ් ඒ දුලා ලදුවති ගුණමනුගේ සබබුන්නේ මිසකුන් එම්මගෙන මූණවත දමා කූතගෙන් ගොස් නරකය ගලිපානුගේ මතර වට්ටලවෙනි එමීගේ දුලුන් හොදා ගන්න කන්තත්තෝගේ සබබුන් කමුගා සහදිසුතෝගා ආදේ එහෙම රිවති අඛලාගුගේ මතීගා දෙමි හුරුම කීවස් මෑවගෙන් වාසිෆේ අදි රිවති අඛලාගුගේ මතීගා එක්වරින් හොදුම කීවස් තිබා රිවති අඛලාගුගේ මතීගා දෙමි හුරුම දිබේ ෆුරුසතේ
मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरवनी इन्नल मुमिन ला युद्रिक बिहुस्नि खुलुकिही दरजत अस्साइमिल काइम मुमिनकु एनागे रिवत अखलाकुगे सबबुन गिन गिन रोदेफा रेयलुकंकों उले मियगे दरजे हमें वासिल को देबे निकम विस्नालवा रिवत अखलाकुगे सबबुन गिन गिन सुन्न रोदेफा गिन गिन नि रेयलुकंकों उले मियगे दरजे हमें मिय को वासिल वेगेंदे वीमा लोबे तखुं अलगोंड में ekuwarin hoda hinduga rivati akhlaqu ge terega hori akhlaqu heo khulqu rangalu du rangalu miha ko hodanje du no ba akhlaqu no ba ekuwarin na alon men ekkiba wanje ei alon men ge ekuwarin kamuga hadagen nuwane hame fadan lobe ta khun alon men akhwanta kamuga adab tawtere fa kolanje waram muhimu kamen ebei ei akhunge beenunta fudda dinun e akhunnan ehi teribun adi e akhunge aabuta farwa dinun e akhunge hittakam ufaverikam wadda dinun ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korani al muslimu akhul muslim em muslimaki ane muslime ge akhige quran ga allah taala me wa kangwani innamal mu'minuna ikhwa mu'min takunnaki akhun takekam ge wani la yaghlimuhu wala yuslimu enage akhaya ena aniya veri nuane adi aniyayte bayakan e fursatu di du kollafa snudane waman kana fi hajati akhihi kana allah fi hajati emiyege akhage beenume fudda dinumuga tiba ma indaku tibage beenunta fudda debumuga allah taala debi bodigemme enikam visnalaba algondu men alon menge equariya ka alon menge akhaka dimafa kamegga ehi teriwan danama algondu men nan ehi terive bodigatumu ga allah taala demi bodigembe man farraja an muslimin kurbatan farraja allah anhu kurbatan min kurbati yawm al qiyamah muslim akhegge hitame filla filwa dinuma masaka kuramihaka giyame doge birwati kama hitame alon men ta allah taala fillava devwane bima alon men giyame doge hitame filu man edena maves muslim akhunna hitama bervefa muslim aka madumali kame gilam beri kame jeifa muslim akhunna ehi terumaki giyame dohum allah taala alon menna eduoge birwati kama hitama fillava devwane kame waman satara musliman satarahu allah yawm al qiyamah adi muslimegge sirre forwa fimiha muslimegge aabunu kiya e aabuta faalunu ko wanghana ko di fimiha ya qiyamet duauga tibage sirrutan allah taala wanghana ko devwana qiyamet duauga fahish amal qurami hunna Allah taala nguradunu mihun mistakunge kurimati ga Allah taala ebe mihun ge faafata faalu kuraba ebe mihun fadhiha kurabane duwa se duwa ki e duwa hun alonu menge faafata mistakunge kurimachan haamum ge badluga e sirriyatu ga sirruwegen banghana begen diumaki emiha ka libene bodu ufaden e emiha e fa mistakunge kurimati ga fadhiha begen diumaki se emiha ka libe nikameti kame lobete akhun मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस बोले गवनी अहब्बुन नासी इला अल्लाह अनफअहुम लिन्नास मीस्तकुंगे तरंग अल्लाह ताला एम्मे लोबे बड़ी करनवनी एनागे फायदा मीस्तकुन्ना एम्मे बडु मीह कशे व अहब्बुल अमाली इला अल्लाह सुरूरुन तुदखिलुहु अला मुस्लिमिन अदि एम्मे हेयोमेगे अमल तो तरगा मुस्लिमेगे हिता ufaverikam wadda dinume nota enage hitame filla dinume filwa dinume nota enage daranjen ada kurume nota enage banduha hunukam filwa dinume adi nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis qurani li an amshi ma akhi li fi hajatin ahabbu ilayya min a'takif fi hadha al masjid yani masjid al madina timage muslim akhaka enage beenume fudda dinumattaka dium masjidun nabawiga em masduhu i'tikafan inu mavrati man kalege faana lobetikam bode me hadis uluga balikashka men huttas me hadis uluga gina baatoga me dikurunu wahagata ki sahha en hadis takum thabit wahagata ke me emmasnu i'tikafan inu mavra muslimege beenum fudda dinu molituru egembe bas uluga balikashka men huttas muslimege beenum fudda dinu maki tibange beenum tan allah taala fudda wa devwane kamekama muslimege hitama fillah demu maki tibaya qiyamat doge birori kam salame ko devwane kamekama mibas fultan huri iswedi hadis ga miki adini sahih muslim ga hadis ule nima lobete akhun alonu men ekuwerina muamala kura hinduga emiyunna dimawa kambodu untauga ehi teriuma
emihunna dimawa hitamata filwa dinuma emihunge beenunta fudda dinuma emihunna riveti gotuga muamala kuruma mi huriha kame vesimeni hadema yako akhunna ekuga muamala kura hinduga emihunna eko gulum baba hinduga ves ladueti kan iskuruma ki ves akhwanta kamuge adabu tawtereng himene kame me nabiya sallallahu alaihi wasallam ekalege faanuge gekoluge terenga onnevi hinduga ekale faanu gariuga Abu Bakr ge faana adi mi Umar ge faanu tibbevi ekale ge faanuge izaru kolu kashwegen as falamaskandu fenna waran ekale faanu onnevi onnemuga kashfe fahuri ehendo e majlisan as den take jesevi Uthman radiyallahu anhu Uthman ge faanu take jemu vendamuge izuna devuma ko ekale ge faanuge izaru kolu rangalu kollevi adi ekamamedu sual kurumun hadis koraba fave ei Uthman gefanu deke malaike bekalum mes laduwate wadannawe e kalefanu ge khulq geriveti kamattaka nabiya sallallahu alaihi wasallam ves adabu ere wada gannawa de malobeta khun alonu men akhunna ko gaves riveti gotuga muamala abta batan jeba emiheku hitan eriha echebune emiheku beenon gotakan hadalan kere emiheki emme molo emihekkamuga hiwiyekkamako emme molo miheki ena eki hagguge gotuga hureve mes anekaya viyanuda gotuga no anekage macca kiburweri gotuga gadabas bunan ule nule miha timahuri hagguge matiga kamuga vies timage ahonge macca kiburweri kandakka gadabas bune nuhada mihaki emme heyovegem wa miha mikamattaka Abu Hurairah radhiyallahu anhu garin riwayegem mani al imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna shu'bah iman kamaki haddiha itabba nuta fasdola se tabba ka behegem wa kameke wa afdaluha qawlu la ilaha illa Allah iman kam gemme mati daraje ki la ilaha illa Allah Allahumma nu hagwegen alukam be hen ilah punwa kaba hekive tauhid furi hamakurum wa adnaha iman kam ge emme aadage minbaruge terega himenani imatatul ada ani tariq magmati ga onna kuni kolu misakuna ondoku wa echati ekari kollume den hadis koravani wal haya'u shu'batun min al iman laduweti kamaki iman kamuge darajata ko getereng darajeke iman kamuge gofita ko tereng goippeke nobeta khun alonumenge akhunna ekwarinna muamala kura hindu gaves laduha kandalumaki hauturu bahum waaga dekkumaki ei rangalu kamennum e adi me zamanu ge kudinge gotum bunanama enage gatuhuri kame vesnum enage molu kame vesnum enage kuladana kame vesnum hitame ki magmati ga zuwanum baifara waaga dakamun daruga aneka adi men hadu huturu basakani kiyani ki vesnum amilla nafsu muamala kura ruga ves ena molukan dakkalu mattaka viyanuda bassakon timaga amillave nafsa vesaba mukhatabu koreve ei molukam vesnum ei enage gadakam vesnum enage gatuhuri kam vesnum ei enage nikametikan ei enage akhlaqen nekkan adi ekamun gigendani enage koringe teregas efada hadi huturu bahum waaga dakka akhlaqu dam mihun tibikan dobeta khon alon menge diinuga akhwandakama maru ala minbaraki alon menge muslim akhegge kurimatiga hinitum velawa hinitum velumaki ves sodagateke darmeya thawab libe kameke nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis ko rawafa hadis ko tabassumuka fi wajhi akhika sodaga tibage akhage kurimatiga hinitum velumaki ves sodagateke alonu haram bani nadi midakaddu alon men aduguni international happiness day fahaga kurawaka दुनिया के उफावेरिकम के दुआस वहाँ को रवागा अलोन में के राज्य की टूरिज्म इंडस्ट्री कुरियर मुंदा गाँव का भी हिंदू का टूरिज्म इंडस्ट्री का एनोम वजीफा के महल तो गैस हिनी तुम वुमा की वजीफा के मैंडेट के तरह गैस मजबूर कुरा कम कम गावनी कंडालाफा एक हम खुद बेते आखुं ये ऊपर माँ कुरिंग अलगोंडो में दिरियोलम के मैनुअल अलोन में दिरियोलम भी गोई अलोन ना अंगा दे बफा कुरान सुन्नत का अलोन में हिनी तुम वुमा अदे हिनी तुम वुमा की दरुमे सवाब लिबे कम गावनी कंडालु बदे बफा नेहमी मकोमा तो मसले alon menge diinuga oggutan alon muamala kuranama international mingadu takavures kuriga alon men ulene wa kalon bitaga fahaga kollan den oti tedu bahum wahaka dekkuma wa'ada khilafunuma amana terumuge wahaka ade munafiqunge sifata uterega rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurani ayatul munafiqi thalathatun munafiqegge
علامة وتريغا تينكمه إذا حدث كذب وهكذا كان بدوغهده وإذا وعد أخلف وعد وجنما خلافه وإذا تؤمن خان أدي أمانات هنا هباد وجنما أمانات خيانة تريبه لو بتأخذ مية دولار من كتريغا ميستكون كصفة اللي لا نما كنا دوغهده وهكذا بعود وجنما خلافه أمانات هوالو كره وجنما أمانات خلافه درنج نجار في نما درني أدانو كمي عام كمي هو صفة كيالا في نما ألون من مية دس ميفناني مجلس من بركما كريمة لافته بميهم ألون من එම්මෙන් එංගේ බොඩු සිරකි එමිහුන් තෙදු බුණා කමුගවාන මෙමිහුන් එදක්කා වාදු තවතරෙන් ගින වවදකි ෆවුන් හඳාම් විස්නුන වවතු එකම් කලොන් මෙන් වාදු ෆුද්දම් වීකි මජ්ලිස් මෙන් බරක වාතියන්නු අලොන් මෙන් අමානත් තෙරි වාම් වීකි වගේ වසීෆා ක කුරිමති දාතිය කි විස්නු අලොන් මෙන් අඛුන්නා මෙදු ගාවස් අලොන් මෙන්ගේ මුජ්තමාගා මුආමලා කුරාහින් දු ගාවස් අලොන් මෙන් මුනාෆිකුන් කම්ගේ සිෆාන් එක්කිබාවේ මුමිනුගේ සිෆාතකුන් සිෆා දිබි ගන්නන් ජේබ රසූල් කමගේ ෆණුවුම්ගේ කුරීගා මෑ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම මක්කාගේ මුෂ්රිකුන්ගේ තෙරේගා ඉතුරු එකලේගේ ෆානු මෂ්හූර් ෆවනි අල් අමීනුගේ නමු එබෑ මිහුන් එකලේකෆාන ලකබ් දෙවානි මුහම්මදුල් අමීන් අමානත් රේකලේෆාන හිජන කරවම ෆෝගාවස් අලි රදියල්ලාහු අන්හු හවල් කරවා එකලේකෆාන මිස්තකුන් හවල් කරවා අමානත් රද්දු කරවි මේ මාලොන් මෙන් අමානත් රුමකි කුරාන සුන්නතුම් බාර අලුවාකම හැම යකෝ ලබත අඛුන් අලොන් මෙන්ගේ අඛුන්නා ziyarekko halu bala emihun bali veccenama emihunge bali halatuga ovva emihuna ziyarekkuma ki ekamuga mativerivegemba dharmya sawab himene ekame nikamu hingindani islam deenuga rivete akhudaga barwala minbar islam deenuga ijtimai guluntaka barwala minbar nikan adoswa sahih muslim ga miwa sah hadisa ki ajab kurani wahake me hadis ulgawani anna rajulan zara akhallahu fi qaryatin ukhra මීහකු ඒනාගේ අඛෙන් ඒනා උලේ අවන්නුන් එහෙන් අවශ්‍යක උලේ අඛක ziyaret කුරියේ ෆඅර්සදල්ලාහු ලහු අලා මද්රජතිහි මලකන් අල්ලාහ් තාලා ඒනා එදිය මග්මතිගා ඒනාය බද්දලුම මලායිකතකු ඉන්සානාගේ සූරාගා ෆොනුවියේ ෆඅතා අලයිහි قال أين تريد ملائكة ඒනාගේ කාර්ය ඒනාගේ මගොතින් බද්දල්කෝ සුවල් කුරිය තිබාති දනි කොන්තාකන් හෙයි اهندو انا ملائكه النبي اريد اخلي في هذه القريه تمنى مدار اشوغا واتمنى اخك زياره كل مش تمنى مدني اهندو ملائكه بدال هل لك عليه من نعمه تربها تبا انا ان كم انا تبا قدف كمن نوت تبا انا اهم معاملات ہوتی ہے یہ انا بدل كلن تدني තිබායෙන් එන කොද්දිෆාවෙන් එහෙන් හේව කමගේ බදලුගා හේති දනේ එහෙන්දු එමිහා දන්නවනේ ලා غير اني احببته في الله නෝන කේෆත එවස් කමෙන් නැතේ එන තිමන්නේ කොද්දින් කමස් තිමන්නේ එන අකුර එවස් මුහමදත් එස් නැතේ හැම එකනේ තිමන්න එන මිසියාර කරන තිමන්න අල්ලාහට කා එන දෙක වාලෝබිගේ සබබුනේ තිමගේ අඛවීම نفناتي جنتوس وكان انا حال بلالك زياره كلن انا تمنى دين وچ انا كفه معاملات انا دي هدياتك نو تمنى انا دين هدياتك كفه وفاري قال بس غلو منته هم كان الله تك زياره كلمك اندو اي ملائكه ودالوني فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه تما දෙenge මලයිකත විදාලෝනි දන්නාට තිමන්නා කි අල්ලාහ් තාලා කලේගේ ගාත ෆණුවි අල්ලාහ්ගේ රසූල කීමේ ඒ මිෆදාන් එංගෝ මට්ටකේ තිබා ඒ අඛාදක අල්ලාහ්ට කා ලෝබි ෆදාන් අල්ලාහ් තාලා තිබාදක ලෝබේ වඩගම් ෆියේ අඛද්දක ලෝබි වි කමට්ටක අල්ලාහ්ට කා ලෝබි කමට්ටක එනොන් දුනියවි එවස් බේනමගේ ගුළුම් ගණයි الله تكان مسلم أخاذك لوب إن زيارة كونه نفناتي بدل ونديا كمتّكا إيه ملائكة فنوا مينغني تكمتّكا الله تعالى تبادك لوب بديهم فيه ألون من الله كلوب يدينا ألون من أخوان تكم كقولون بابن جيبا من النبي صلى الله عليه وسلم حديث قراني من عاد مريضا أو زار أخله في الله ميهكو بلحالوغاما ميهكا نوتا اينا الله تكا غلوم بابا مندا اخك زياره كوفينما نادا منادين ودتوغا غوا ميهكو ملائكه بيكلكو غوا لبانه بان طبت وطاب ممشاك وتبوات من الجنه منزلا එකම ගෝවා ලබ්වානේ
තිබායටක අල්ලාහ්ගේ හසරතුගා ගින ගුණ ධර්ම හුරිකමුගේ උෆාවරිකමුගේ خبر ලිපි ගන්නාට තිබාගේ තිය හිඟුමුගා එකමුගේ සබබුන් සවාබිතුරගෙන් වේ අදි එකමුගේ සබබුන් සුවර්ගෙන් තිබායටක ගඬුවර ලිපි ගන්න ෆීමුවේ තිමාතිය දියොමුගේ සබබුන් ziyaare කුරුමුගේ සබබුන් අල්ලාහ්ගේ හසරතුගා තිබාය මුෆාවරිකමුගේ خبر හිය خبر උට්ටේ තිබාය ධර්මය සවාබ උට්ටේ අදි තිබාය සුවර්ගයේ ගඬුවරෙන් උට්ටේ bay riwayat ogawe balihaluga wamiya ziyare kuri sure enage kiban wakiwagen danden e ziyare kuri mi hamani suwarugege bustanege bagichage ena beenum waraka etanu mewa binnam wiye e basfuluge maaneke eggotakes ena suwaruge wade mewa binnunge wakenno ena e suwaruge diumattaka enage darumeya samabu gina guna mativeri kurawwane wahaka enage ekuweri balihaluga wamiya ziyare kura hindu enaya suwaruge waddanivi mativeri darumeya sawab Allah taala gina guna darumeya sawab devwane wahaka denga me fadan lobe takhun alonumege akhunna gulum kanda nuduma kives din bar wala kame nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurani la yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa thalath layalin muslimaku enage anem muslim akhaya rulive gulum kandala wahaka nudakka tindu age muddatavure ginadu hurun halalu wegen hudda wegen nuwe yaltaqiyani fayu'ridu hada wa yu'ridu hada edemion ruliyasati be haluga magegge matin fenunas mina muna buradane aneka kos nufenna kaman hadane den hadis kurane wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam edemihun geteren emme heomiyaki salam goman iswe ganna mi hay endemiyaku moonu kandifone ruliyasunne ruga magotin dairga sanemiya nufenna kaman hada fe ekkibabe dura gos filagen dani ena ma bizive note emiyaka waaga daka murima nufenna kaman hada moonu bralen aneka kos nufenna kaman hada ena dia magos kur kolla alang golenu hen gole kangalan dani beenumaki edemu moonu kandifati mi mabaddal nun ekam edemiyo getere emme heomi hayaki salangomga isnaga miha ehem bima ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ge ehem hadis fulega wani tu'radu al-a'malu fi kulli ithnain wa khamis mistaunga amal tauge fafutan Allah taala ge hazurata komme homa bura sochegga hushale fayaghfiru Allah likulli imri'in la yushriku billahi shay'an Allah ehem efes farataka shariku nukura komme miyak Allah taala fafa fusama deve emme bayku fiya wa fafa fusama أي إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شيئا أنا أخايا أنا دمدوكا مسألة جيفا ودميهن شيء عند الله تعالى وحيك ربانه اتركوا هذين حتى يصطلحا بدميهن كنتن يبابا دميهن إسلام وندين سبحان الله كم هما براسة شجع عمل توك ففتن الله غزرتن وفودي كنده بهندوكا ruliasken gulum kandala fati bi demihun vejjanama emihunge adi kandatan Allah taala he baba demihun islam madande bima lobeta khun tibage hituga evves muslima ko khaya meduga hingamanu jome ruleri kame baba fina makakato gelnum mani eneto tibayenge gelnum oti em bima sahabiyaku ena suwaruge bandana da bekalekka muga manaka nabiy sallallahu alaihi wasallam khabar deva mundiya adi ena ge amal ta belle matupulu sahabiyak wada nabi adi sahabi ge amal ta uterega ehen sahabin nukurabba gina guna namada rode alukan nukurabba tibe titto belle mafaga swal kurabani timanna mi bedi kadege fanu amal ta ke rasul sallallahu alaihi wasallam hadis korwe kadege fanu ki suwaruge wanta verike timammen nukura namaden ituru rode alukame kuratan kadege fanu ku wakinu fene endo vidaloni timanna komme rekos nidani muslim afun emmenna hin heo sa hissafu kogenne me hadis ulunga be ingende ane muslim khaya gulun kanda mi hamenu hen emmenna faafa fussawa debwaka mi huriyancha guli lame hen diya me gende ba islam deenuga ekuweri kama rangalu ekuwerina gulum bebuma emi hunna gulun kanda anduduma emi hunna gulum bavane Allah hattaka ade emi hunna wakiwegen dies wakiwegen dane Allah hattaka kamuga warnama giyamet doga iru kayawategge mimbara alononge bola kaarive ebegge gang ohare daluga emihego garagu munda duahuga arushige hiyawaka wahikan devwa miyuge terega alonomen labwana emme faukamaka faahaga kollan beenumani alonomege akhunna emihun nettanga ves heo dua koddinu
ما النبي صلى الله عليه وسلم حديث قرآني دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة ميهكو إينا أخا نتنوغا إينا نينجي إينا هيو دعاء كودينا مكورا دعاء كي الله تعالى حضرتك إجابة في جنب دعاء كي عند رأسه ملك مؤكل إفدان تباغ أخا نتناغا أخا هيو دعاء كودينا ما الدعاء تكا دعاء باور بآمين كيا دعاء إجابة كودينا ملائكتك حوال قربا فوي دعاء باور بوما تباغ بولا كولوكا ملائكتك وانه دعاء حوال ويجمع كلما دعا لأخيه بخير إنا جا خايا هيو كما كان يدي دعاء كرا كم فاركو ملائكة دعاء كرا من قال الملك الموكل به دعاء كرا ميها يا حوال ويجمع ملائكة بنان آمين ولك بمثله الله تعالى إجابة كربان ديبه أدي تبايب بسفدان لبان ديبه هم تبا خانة تاعا إينا كبلين سلام كوديو مغا إينا كدارينتا في الله وادفوما إينا كهتامتا في الله وادفوما إينا كجلمبريكان نتي كوديو مغا دي دعاء قرآنما ملائكة دعاء كرم دانه تبا كهتام في الله وادفوما تبا كدارانيتان أدا كوديوما تبا كنيكمتكم في الله وادفوما ألون من مزمانا كي مولمس ألون من نفسي ألون ما دعاءتي ألون ندبيتي ألون ندبي حقو كواك دكا زمان එකම කලොන් මෙන් හදාන් කරම් විකමකි අලොගොඬු මෙන්ගේ අමිල්ලා නෆ්සන් එදේ ෆද හේෝ ගොයිත්ත අඩෙම් මුස්ලිම් අඛාය නේදේ අයින්දකො ඊමාම් කම්වස් සහනුවානේ එවස් මුමිනගේ ඊමාන් කල් සහනුවානේ ෆුරිහම නුවානේ එන අමිල්ලා නෆ්සන් එදේ ෆද හේෝ කන්තතන් අනේ මුස්ලිම් අඛාය නේදේ අයින්දකො هم بما إيمان كم فريم كور متى كابس ألون من كمسلم أخونا هين هيو كورنجة ألون من هذا هيو قتة ألون من نان بينهم وهيو كنت ألون مسلم أخايا لبوا من هذا من جهبا هذا ألون من أخون اختيار كوراروكا هيو رانغلو سولي أخون اختيار كورنجهبا نوبا دو نوبا هذه هتر وان كذا ميونا إكبا وان جهبا هذا ألون من كنت تاوغا هيو نسيه ألون من كنت تاوغا ألون من دينا ألون من سيدا كروا ثابت كروا إكويرين ألون من اختيار كورن جيبا إك فدا إكويرين نكي ديدوينه إيجا ألون من إبا ميهون كفادا ميهون كهيو كان دبينه أخون ميسابون نيادو كدارس لنا هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.